Assalamualaikum Sepu. Lagi pada ngapain? Pokoknya setiap hari harus baca Al-Quran biar hafalannya nambah. Hari ini aku mau baca surat Al-Humazah. Al-Humazah artinya orang mengumpat. Jumlah ayatnya ada 9. Diturunkan di kota Mekah. Ya udah deh, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla layumbazanna fil hutamah narullahil muqadah allati tatali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Shadaqallahul azim.